Ia o te languna. O le si le aso whaanoa noa. Ia tātou umalapa. Kusa wanga le la leanga. Ngā whaia koe le video i le tae au. Ngā e ka ua le video le ako a umakungi. Ngā o kikilo aku i potlai o le Facebook i le kai awa. Ke lo ko i oso mai ai alo o waka o mai lo maalili ai o soi lo vevela lo le fia. Kusa le ai whaai loa mai wa le karia inga kalsanga atu i lupe ia o kele i kalikongu ai o whapea i ai fo i o nisi fo i o isi fo i vaenga o kau whaleanga lea. Ia ai pe ka o lukele i loa inga o lai o le sa o le whako au ele i lewa kele ngo uloa. Whanonga kunga pe e se aka whaanonga luka whakuma luka mawhau whau. Ka lo whai o le mea fo ele leo ke hofo ai. E ofo ai alo o le mai mau ia nei alo le atu nuu e manga o mia i le whaanga i o inga o le malo. Iai alo o mawhau. Iai alo o manga ko wha mawarunga. Iai se mea e kakaunga whai. Oe protest le ia whaai unga ngei. Ele ngaka i le whaai unga lea. O isi fo i whaai unga ia ele se mea nga whaia iai. E pei o lea lava wa ngofo e ka kaunga iai se au wala. Kaunga iai se au wala e whai. E whaai loa aku ai. Le fia o le atu nuu. I whaai unga ngei e whai e le make sense. E makua le ai ma se make sense. Ia o lea fo i whaalongo aku i le si case. Lo mawhau ia. E pei o ni masa salonga fo i lele wa le loa. O le whainga malo fo, o le whainga malo fo. E se le kangaka e unga whaamasingo ia. Au ke loa ia, e kaunga whale a lili tasi. Kaunga loko ke kele o kou, e kaunga whaise kou protest. Whaise protest. E waku ai le e po le a lava le whaai unga ia sila mai pia ia e o lo whaia whaai unga o ngei mea. E le ai e ko kele o kalia inga. Ka whaangoa. Usa o lea a le moa mai o i si whaai unga le ai kausu e ia nisi mea e whaavai ia le whainga malo. Wa o ke iloa, o le alu ese mai o toi lupe. O whape ai ua a makanga vai. Ia le whainga malo i mea la whaakingonga o ki uke. Whaale malo, a wale le lei o le akungu. A le lei le whaafoinga o ki uke. Ia ua whape ngā foinga. O lea ia lo o trust ma lo whaakukuanga. I le whainga malo. E pa o se sitoa. Ai tu lai mai se sitoa. O whaipule malawa i tonu o le fast. O le ko waka mai nga iai. A maka mai i le taita inga ale hawhionga le li palemia. O ngā wai ake o ko malo nā tamai. E kele fo isi kāling. O isi ata mai o lo i ate oto. E mawhai ai. O ngā whaafo i ngare malo. E ko ke mawhai fo inko o i runga le pe o le mea wai ai. E umatu le ia terms a le awhionga le pale mea. Ai ua o na kusa le train aku a au ko le kaningi. E le ngaka i sui pale mea. Ia o ko lava. Wa o actions. E sili aku le work o actions. Maunga.
I lo upu. Ia. O le kou va ai fo i la ma le kou whaalongolongo i le ali i pale mia, le a fionga le sunga i le na au leo na li tua. Ia, o le siva ainga ngai mawhai ai fo inga. Nga kusa pese training fo i le whai a ko i le kongo le 5 kausanga. By the end of that 5 years, ia was spot on ma au ko. Le se vale i luma o le ali. Nga o le kangaka ua kumun ma whau i le mea whaasahakani. Ia. O le vale le ngai luma o le ali. Ka leo whai. Ia o whaapea. So sa we express aku lo whaangoa ngoa. O na o le mea la lea wa o wiloa nei wau. O la u video lea na whai le tae au. Ia, sa au wa ai aku i post i rungo le Facebook. Ai, o kele i kalia inga amo o manga ku e le o sa. Nanga o kele i whaalongo i se tala mai Samoa. Ia, ai lea ngia lea fiafi. Whako o wa ai aku ai. E sa. Ia. Pa o ke manga awa. Isi kemio pia. E iai ale se ngai o inga ma whainga whai ele pale mia ma le fonga whetalai. Langa lea la whai bea iale mea lea. O le sau o whai unga. E makua le ai ma se make sense le ai se ele ai se wha maungu. Ele wha maungu. I kau sau ele vai o le whakuma leanga.
ia. Whai mai. Po ua tā si itia, le ingoa tā ua tā soloia. Samo ai, loto tele. Oi Samoa, e te mitai, inu e se poso se mea, e se oe o le penina. Pea wa se upu a, wa makale sa upu pesi. Ua wha pea ta ua, e ona le whanua, po ua ta si itia le ingoa tau, ua ta soloia oi Samoa, loto tele, tele ia finau, ma le wha maoni, e nau ia, e maua le poto moni, e buta waisa, maoni. Ia le upa udua lua markika. Ia. Ia kako o msa. Ia. E whai ngaka ale mea wo o i kako. Whai ngaka. O le lusi aku o le nei au na wha maoni. Tele to mai o anga waa. E mana o mi ai o i ai te tonu o le whai ngā malo. Ai mai se. Wa ile nau o le awhiunga le ali i pale mia. E koe ku lai mai, koe wha au au na tofi. Ua tau ave atu o tasi e ia na tawhai o ima o na tiuti. Se ia o ina toi fo i mai male manatu wha mauarunga. E le aise mea o awha ina ia si tamali fo ia to i lupe. But there should be something. I have a feeling. E kakau wanga mangu malo le mea mongi. E le kakau nga mangu malo se mea malosi. E kakau nga mangu malo le mea mongi. So we have to do something. Through le palemia o le fonga fetalai. E kakau o nga kilo i ai. I mea ngei e kukupu. Ma fale ali li tasi. You need to go protest. E kaunga o protest. Le whaai unga lea. E le aise a kumu i lalo i maka le la e lau ke le u ia awala ia. Protest file mu. E o protest file mu. O le siva enga le ngai ka kaunga u ia. E faise ko sa vali file mu. E pe o mai ai mangisi ku malo. O lo lango ingan fai ngā malo. Ta moa ta pera. Ia. Ai awali mo fo la ngā ori kako le fia ma kako whaangoa. Ai mai se a pe a kako i loa. E innocent. He's innocent. Le ai ma se va e ngā lava e kake i loa. E ongo a fia ia le sunga ia to i lupi. Ia, o le afo ka ki loku le si keisi le i fale a kakolu. E le o manguia fo i
le kulanga le ka ke vai ku ia. But we need to do something. There should be a solution. There should be a solution. There's always a solution of every problem. We need to continue to pray for our country, for our government, for the truth. We need to pray for the truth. Ele mawhainga kako wo a yafa pini. Something needs to be done. Yeah. Something is a wala fo ile le file mu. E mawhainga fo ia maua kali o ngei mea uma. O sa uvai vaingani na. Yeah. Alofa. So far so fua Samoa. So far so fua.